Seriously, I want you to fire. Yo, I brand me back. Someone catch it. Me yale, me catch it. Me yale. I'm going not going to tell you. Now, what am I doing? 87.9. Never made it. Akoma edge. Akoma edge. Darling, never made it. This Akoma that's your night yet to me, Diatina. This Akoma, and that's your night yet to me, Diatina. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma edge, Akoma edge. Yamamunyina ha yamamwakwaba edeba Akoma 87.9 FM ene eye benada enunti abena ne kwabenafo abena ne kwabenafo na chese ye chiachi amona ye moda ye danyame asese ene nso ode ache ye wote nkwamu chechemada ye nyina ya bodwe mu nyame ama ya hoden sonko na ene nso ye de abadwuma babia wo bia so wodwum so show office babia wo bia wo teka mu o ye driver ni ye passenger na wutie yen sabre me bompa ye se babia wo kro hwedi apo nyankrompon o ma na bofo ne ni kan on famon kodra somdwe mu odro bani nso a wo de wafidie ato Akoma 87.9 FM ya wutie yen won so wo kɔ no wo ba mu nyina da onyankrompon emo ho ban wo ba ya adwuma na obesia akwa akodru fie akwaka obusua ho ewo Yesu di mu amen. Aha, sabe pepe na etie wo mu ni ho aye ni ho won ma na etie yen tie bompa ya na ya kai wono enso na medin Maa Akos jumedie no Akoma mu Nsem ewo Akoma 87.9 FM ebo one pepe onua TV adbetum dia mamo nenso sabre ya make side ye ene Facebook Akoma 87.9 FM eno no ye twagu wa enu nti shanenso follow yen ewo Facebook wo na eja wo comment no na wa like na fe wa share ede amaye follow yen ewo Facebook cha wo comment no ewo ho like na fe share ma ye sanso na YouTube no eye Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emi notification bell no so ebreso you get notified na wa share ama for so etumi enye bi ahwe sanso na TikTok on so make us say edi etwagu ewo ho eye the violence president na just say gunshot gunshot wo ho girly shot it so the music no media metia na meka gunshot no ti fa wo abro for seven no fa ko ba bi no nya kwa essential yeah essential ewo TikTok ho na na so wa dinya wo so a photographer into girly shot ni gunshot ni na say na mate na say gunshot no any gunshot any shot no you long no wa twa so man gunshot simple what the no plan to adwini akomo girly shot is in fa gunshot na metazo me ma assignment nti nyame adoma efiada ye bebi na chese assignment me ko ti say ye de ma wo na chese urefi last week na chese wo be di ye be chase na assignment na de ma fudie wo de ja no de de na Friday yes start no assignment na de ma wo no wa sheda yi na ni won kai fa ma kai no on kai assignment na de ma if you dey be kai o na be na mo de ma me if you dey de ma ho if you dey for crack amre ya isma wo kai wakai ese se wakai on kai
efiada samri ya na yede ma wo nti ansakwa na pastor Julius be wrem nti ye twen nyame ya adomo a efiada ye be twen answer ya assignment de wo ye de ma wo se wo ye one yes teacher punish simple na bibia ye kama simple na mum ho aye fe jene de assignment wanye o meko akobo playback na akobo playback dia wanye me hu na assignment kro ntisa de ne me usulia ne achim police anyam o the hair is herring the makeup is makeup pin the hearing she's a down man. Everything is on point. Everything is on point. And Josie Papa B. Josie there was a fact. Na just say we na kwatere kwade na we na menofo na eja o no na eja deda ho a na deda ho na we gusu ya nkaye kwatere kwa show woman you know mama she's a you mean some dia na da kata so no na dia kata ya be ye breast day no what the say na be na di na kata so no that day no breast day sound and that day also be day na say ye ja gusu dia na ye ja ni ama be hu ni ama so be hu ya ba na wo dia na na me kasa nkofo be hu ni ama Mudi Nsem bebe kuro yi mu niema nkofo be hu no nufo se ebu sizes eni ejai ampaso ebi ha so wo the sizes studio ha papa na na ya free ha ye be kata ha nyina ye nko ayete ha do mo hye dan kese na wa se ni alock o mo na hwan na betwa ye betwa ya de na hwan so abehwe o mo so ye ha yeso obo Adie no de owa ha ni hwe bi David na mo de owa abo odo eso ntimi ncha to mo free ha mo hwe de na wa hwe size hwe different sizes na o gina ha betimi atwa ntimi ncha o hwe na bonten dia se ne ne hwe dan ya yi bia ene no fota ai ba tai no ready ya go for we am boy say pressure that ne no o ka se ni nyina na obadwendwene ube pressure ama adwendwen no enso wo problem o be se nya pressure asenya kobo ho kato uro be pe yare ama eno so kra wo ho nto wo bigu nya se bia ye ho na tayen ya wo mo si we wo mo ta wonom ade o mata ade o be hye free wo mo ti nyi ye de ma wo mo free nto mu ni ha ma me enye free sa ye ho nto ye sa ba ye betina fidie yi so a e wo se ye bibi ma wo sere kakra na refi wo how kakra radio is into entertain yes so ye ho aduru so ti ase ye bia na so do ho ashema ye sribi ade a won tia ho ka de sribi so de ne eje ekukuruhia se bebrebe ahemrache sori bebrebe na wo pia wo bi na wo yi banchi wo every track mu go wo bi na wo yi body wo anye ne tem wo be yi aja wo anye ne tem banchi wo be yi aja wo chese na wo ko na wo ba na and then I'm a day still as a young girl like so nursing training and now I got on the first paper ne mate crash and up mu hu no tro so collapse wewu and na o tro paper ni wie wewu obi obewie school enti e dey ba dey pressure na no edin dodo pressure na no edin eniema basa ye adoso obi kofa meka wo adoso obi boni nti na kamu ne ya boni dua ye de ka boni dua na kwa akosan na no edin ma ye din se ya me se obi ni nam ho yen ka ho meka obi a part ni so ye nipa echina ye besi ne hu nkonya ahye tuntumasu enne wote wonenam ho obi anim ochina ye besi ne hu nkonya esu
ene onenambo onim ana mekan wo betumi ewu anadwo na ochina yesi hu nkonya adofo osu wo hane onim enti biaso we na ya edian ene nipa nyare na ho no dabi ene nipa nyare no wu to da bia metumi dwene ho saa me se wani da obi anim se ya na ade ba chi wo beduro yesi woni ho okọ container bi wo donyina kwan so meduro na omo de ready bi abo ko jan abo na mse na we na omse bra wo he we okọ na mse na enyo na ordinary hey simple enti bi ho metumi gina me se na oyare ana onyare hwenya no wonim ne ha no wonim ne ekọ enam se nipa ya fe keke sister bi akra wakra ne wakra ti obi kra ni mu na opie free ni gate wakachi mekọ twadia abo okwa aba siyo enti kwan si na sister ne sa san ye ena oba anu da bi o mewra fiade na be ba befa okohye wo no as ompie da wansan okay bia na ade na okwa akoye no ebia wanya kra ankwa ankoye ne ade para se wo mo nim no wo mo frɛ no a onfa ne ade wonim se wosan be fie so ne wra fiade no obefa akono okọ ye ojitina na kwenye mu awo wo mo kwai no oti akonya nim fa ne bra na eti ene efutu ede ma wo se sere kakra wani nye wo kakra tubigu eto de bia tena se didi kakra na de nyame ase enye bibia sa na sa me pa cho ye nye yi David ye nhye na so mini ga ye ba dada na mfa pressure bia anto David ye dada na de wo wo no enu abi ne ye wo enu abi ne ye di ne wo fie banku ni makono enu abi na mdi ye makono ni tomato chuma metwitwa je ne ni bi aguso bo mache fish na fish ya pola ye bia pola ya bia na de aguso a ye nyina ye we mo kwache red fish ko wi mo ka mo fa kwache frigi mo fa pola mra apentu ya makoto bantima dwuma me de bebo nkwan mo ba che mo fa kwache mo nche pala ma ya nwe enu bia enye bibia so chance bia but ye ma ye nije ya betransia ni entertain ma akode no was na akua de agya me hu ni TV so na hu asini o onya bi moro so na mmom watu bi adu Akoma FM 87.9 ye nchirebo me da se me dey the Maa Akos enu nti share ma me TikTok mon share ma me gunshot mon share ma me mo amoso no mi share da nya names no but mon share ma me YouTube mon share ma me sanso na Facebook so mo dey answer mo be share dey ma me Pastor Julius ewo ha na abedwafo ni nyina so ewo ha na ene me de case ya ba ma me ma wono makwa ba na fe ye nkoye ni be me na me ma wo aha pacho ya me pacho bom ma me na me hu ni se we be ma wo mini muso ti bom ma me pacho ya na within pacho ya friend 87.9 Edia Bedu James that is James Bedu pacho okay James ofri hino na bae pacho me free Jamase wo for ma me ana me ba Jamase amanase okay obapa unso din we wunu say menim no dey but the voice no e bi na me pese wunya na mroso wadawroma why okay obapa wosu din no Mavis ajewa Mavis enso free ne bae Akoma FM 87.9 Kumasi mumie no hwan na eboye nkomo no unu abema no jo ene na James ewie pacho ewie de boko pacho mekoye adwuma wo nsuta chebi na mene oba bi afa afuru nti onyin sen na ode be ebe ka kire me maame yesi onse akua obe ka kire me maame ana aja me maame mo gen na yehwe no ama na wo ama yakọ asore ayi bibia na yete on ma Akoma FM 87.9 top pen na o se me wo fa ase aba be fa
me offer asana aba be fa na o ka kire me say nti me nye na de ma na o ka kire so wo de me fra adwuma ba ntinya abotre ma me meje wa de ama wo nti Saturday bi okay me ba me mama hwefo akwaba emfa emra onua TV nti mu amhwe ye onua TV ni bia nso ye ma wo akwaba kese pa se wo hwa na wo de wo WhatsApp message no eba na ya kan dia ma 0533487726 0533487726 okay san shase mame o se ukoye adwuma shase mame pacho ana Saturday menene ko afu shase mame pacho o ka kire me se shasam ni nyina ase mame okay mene me koye adwuma o nsuta chebi ana mehu oba bi na menene fa afuru nti ode be ka kire me mame ana mame ka kire se o saa no waka de awate nti o ka saa no na me mame eje no etina on nti wawo ama yen na ya kwa sorry aye bibia nti Akoma FM Saturday 87.9 Kumasi na o ka kire me se wato pen na me wo fast na ba be fa ana me ka kire se o wonya abotre mame na me de pen na ma no nti ye kwa afuom ye ba na osuye ni jan o ka kire me se okonum so me sister onum na osuye ne niema no to na me ka kire se okay matinti me dikai nti me kwansi me dikai na kwansi na me te se omoye de adena entokwasi asio nti obi ka kire me se be ge na on na wo ne no offer ase ne ko na me se na die nti na on ne ko na pen na o ka kire me se me offer ase na be fa nti na on ne ko na me ko nti me ko no na me ka kire se Akos ade a o se wa je o pen na me se pen meto ama nti ade nti na o sa ne akora ne be ko ana me twen no se me twen na se o mi nkofie no wan ko na o san baaye nti o baaye na o san ne akora ne be ko na me ma me nua ba ko no ka kire se na obi a wo be ya de wo ne obi kun ya pata o na wakwa se be ye de no ate akora no atofem ene me offer ase ne se ko na me ma me nua na ka kire se de nkwase asem ne mo asem be na o ye no ana obo me ma me nua ne dua ana me ka kire se o mo frɛ me ka kire me se no aye wa bodua nti me so ye family no wo bodua nso a me ye ni nye ho na me ka kire se ene on call ma me honom na me sister bana me ne solve problem na wasen aba pacho so san be ba o so on san ma o ana me fa me phone na me miamia na recording bi wo so na recording na o ye na e kire se woni be ma bi ana anyimti se o se nye be ma bia ne wo nsem bebre na ma de ade so na mo pe ene nsem bebre ya bi ka won bi mwan na ka kire hwan pacho be ma no ene ka kire oba ne se ma de ade so na mo pe ade so ne pe me pacho intimate voice recording na me ka kire mi system se nsem se na mate e me phone so na me de ma adwunu yim na ti be 2 weeks na ofre me na me send ni ska ana me hon ma na ofre me se social welfare for ana o mo se me nhwe akra no nti ade chia me mbra ti ade chia na me ma me ni me system ko na me ka chen se me ka kire mo se recording say ne we nti na mate a me ma akra ni sika no na nipa na one ne yes a recording no omla na mi hu de ebeye anase din ne ebeye na mi hu se me ba ne akra yi na me matene ho hwe no ya omo se recording no de omunti recording no na ye bae na omo ka kire me se omo de be court na me se okay ti me hon man on frame se omo de ko mampon court na ye ko na me ka kire me se recording se ni matenti na me ma akra ni ska no na omunni kura na omuntie na ye be din ne ya omo se recording de hu hia me so omo ka se din ne be ya 6000 me so 6000 no me ni bi ana me ka kire me se okay o de sa na waka de a me ni ska ni bi nto de me hwa akra no ti me send ska e bia omo se bosumi week bia me send na 150 be de man a ebu won so man ko adwuma na man 100 cedis ti ofra me a de obeka kire me no ase ma sheda na ABS kan bi won na me pese me de ma no o frame ana so odi matem me so sare no so me mpe na
me team program na me say me de ba be down na ma bo am na ma ye DNA no. Okay. Me da se papa. Eje wa. Yes ma. Okay, unu abe ma na sam no so de na anim fa ho. Mpa cho de me nim ni se one ne kofa afru no ma me de Akoma FM 87.9 Kumasi. Ode ba to ani mon me frɛ me kunu. Na me frɛ me ma me na me wofa. Ene ye hia wo fi. Ode beto ode nyinsa ne bae. Bra wani mu kakra. Me wofa. Na me ma me na me ankasa me kunu. Ene etina ase kan ase. Se ode nipa de yampo nyinsa de ode aba ye beje ni ahwa akala no. Ibi ko wie kwa no ka so be ko school na ye be hwe no. No asa ko ni school. Nti ye ne tina ase hwe na ama wo wo yi. Onyinsa na chi ko o san Akoma FM 87.9 Kumasi. Onyi sen ye. 87.9. Okay, Akoma 87.9 FM na fe Onua TV. Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na utie no se wo nso wo haw bi be ma no hwe akoda no ana wo bi na afa wo ba woni no eko school won hwe no wanyinsa akoda no ose enya ne dia japade bi ne age ade afri mu nsam a se de wo haw any case no esitie bia no bomode a se wo de beba Akoma mu nsam dwumadie so wo Akoma FM na fe Onua TV ye wo Kumasi Askwa ye ne mall no city mall no main entrance and the dish ni munchi ubetumi afra yes Baah na ofom kwane a obefre 055-260-1529 production line no Baah na se wofom kwane a fre 055-260-1529 055-260-1529 wa wonso nim ha wobetumi aba straight ya wonfre wudru Askwa no wabisa more main entrance abronsan no ene more no main entrance no na eti enhwe no wobisa Akoma FM a obia ebekire no waba betwen ye na ya betie wasem no aha wode wasem so ba ya nyisika to aso mame amba chonti yene no ewo ho no ho so ko school nti me phone oje ye call me aso no me hwe na recording bi wo so ana boy ne yese ya me na na mo call nsuo so no omo se me ne pemfo bi ada nti no brane anya ho amamre nya sa ada se obenya ohaw ana sa akora no benya haw nti ge no ka jen se ono de woni ba bia eba se nsuo se bosumo se antina se mamefu se wanyo otumfuo on de okay Maa Akos se Maa Akos o sa Akoma o se wonua o me pacho yo pacho fache ana obobo se adina na me se na oya no boy ne se so wontimi dia ne wan hwe ya ne secret bi e wo ho bi e obeyi apie boy no ai ndi one ne ye one ne ko di sa adwum nti on de o so wonsuro obia na ja no ye de ya to ya adwum se bibia ni honti ye de ye ne nnete nti ntokwa na chi na okobo mi sister ne ba no a okọ me bra ne ma ne ko ma me ho no enko ode ne ko no odwane oni akora ne nyina adwane wani me bra na chi e ma me bra ne de ne niam no ekogya wo ma me ana ma me ka kire me bra ne se so emmo be tre na sa ne ba no emedi ni nsam obe ma ya chi no nti me bra ne fa dropping ehwehwe kro atwa ye ho ahia nyina wa hu no nti a kire ne na o ma me ne frɛ se okɔ sofo bi ho o se sofo bi to ne badin nti okɔ ho no ya no se na wo kɔ no wa nkara me se wo kɔ ho no na ade no wadwane nti ye kɔ na nwumre so no na o ma me frɛ me bra se girl na ba fie no see you wate nti enum ho no recording na etete ne na me ka kyem bra se hwɛ no amaniska until say ye be hunu de one ne yes a recording na nsa ne ye be hwɛ na ya hwɛ no na ode ye call wajo woni de onua be ma no aka nti no me pese wo ka de wonim da mama ni kan mi sa question bi o kam asem bi wo say why ne hunu say ababa ne ye friend say Akos pe na monim Augustina edi omotade ni mu no pa na mpese ye bo friend Akos okay why ne hunu say Akos akwa akofa be ma foforo ma woni nada wo brekwa do wonyam
Mampacho recording na ye botie ye no enna na ewo mu sa bema no e kan wo mu se na me ne wo da ye Mampacho wasi girl na kra na girl na nkasa na e kan se wasi boy ne ye se me na se ma ye de ma fapemfo onana se wa fapemfo wasi de be musuo no wakofa aba ne se boy ne de wonim se ono ne nyim nti onana na ebeka se emusuo be no wakofa ba no se na de emusuo na o se woni pemfo ada nti na boy ne adwen be se ene we no na ene Akos no one na danye wei ha nti wo frɛ no nti wo ka kire nse sense na me na aye de akanti no bra ne enko ye ho amamre mfiri honom aha na oge no beka se wono de bosom wonsuo wono de wonsuo nti onye bibia o onsuro bosom anase nsuo okay asasem no okan ye no obi ama me fila bi wa ha sei pa asem we me ka se na nkeme gina ho na adie na me mpese metrans na me kotodwe ha me afi na ban ye maduro nkakra ja me tumi fro steps nti wo de me yey me ba wase wonsuro nsuo bosom okay Neso so wa mabema foforo afa no Akos anaso Augustina mabema foforo afa no wabra wonyem mate Akos ni ye de ni bia Akos wo hia no wen pacho nsu tache bi ukoye de wo ho pacho ye koye adwuma ade adwuma construction work me pacho kasa ma me memmem ntina papa mwani nya diyo Ghana ya ye we mwani anya den ye do se kai beja na nka ye betwia fa so we be ma wo sister kra no wo kapache ho me sra wada me ye hunu se we be ma enti se Akos na busuafo wo mo be fa no mum because ye hunu se we mre nanka me bisa Akos busuafo sa anya bia no se nkampo eye wo mo nua be ma ena okoko fa wo ba foforo ena sa ba no wo mu ti se wo ba no wo bi ne sa ba no akwakoda me kam kire wo se ketue beto wo kwaye bretuom ketue beto yenso so anye wo mabusua na be ye mo mabusua nti ayi achechede de wo kwato de ne bodwe yenya kire de o mesene na Akos wo kosi aro no so no ye dan pacho no ko school yey ni wo ko school Akoma FM DHS ya na SHS pacho yo na no anya fie san pacho no 19 years time na hunde no 19 years no ye virgin pacho dabi wado afo no so pen papa abe wadro ya wo mu ma ayi ni nyina nche kra ni edwudwa okofa ya ga na akofa baba ko fa mema mienu wo hwe kra na enya won nya mema mienu foforo Groflynn Mako Akoma FM 87.9 Kumasi Groflynn ye adwuma wo ye adwuma pa you see me today bright pa wa me kai ya no mo ka asembua and say Ismail of course she's the one who no why you fed them she's no who be fe where who no go find the pack bram ya no atam coffee listen that and when you for them kwa challenge doctor Mako fire cry yo my chair on watiefo sabre Dr. Groflynn trans simaka kra bi fati wapomni ho asem Groflynn ye mogaduru a de yankase kokoo ene aduru friend Zainto Xylem na afra ye Groflynn mogaduru no Zainto Xylem ni duma wudi se ye Kumasi na kokoo ni so aboa ama mogya na timi ade afusane ye enti ye mogaduru soronko bi obanum bia wa adansi pa odi fa dure ho na Mako wa customers ana watiefo no se say de omo ana eto aduro no mayen so omo aduro no aduro na giwo mu na omo di ho adanse enti obi be frɛ no aka kire so bi nua bia no maduro no se ye pa na say na me no no enu nti ye ba ye de obi ase eye mogaduro soronko bia no bi di ho adanse enti eye mogaduro bia timi no bi emema nom emanom na adanse e ba ne se obi se na ni so biri no onu Groflynn mogaduro no ena ni so biri no ohu bi Akoma na Akoma na body peri Kumasi omu ana na ye mo hye no onu Groflynn mogaduro no ene onti bi
obi so wo ho a na ne nsa ne nan na ye titiriti onum Groflynn magedro no ene sa titiriti ye no wo hu biem obi se ade achi anopa obi esori kwa adwuma no wonde woda pam ne honam nyinaa ye ne ya ne nkotodwe nyinaa agye gogoro onum Groflynn magedro no nyame adom ene ya wo ni nyinaa ekọ yes obi se duru anadwo obi a de hwam kromo no ono de obi ni koto ha nwamina beto ha untimi nda onum Groflynn magedro no ani kasam ne se na ade achi a yisi bebo ni prum nyane no ansa no sorry yes obi se aduani si ho a odi ni se be wom sa onum Groflynn magedro no ende odi sa agi ntumu obi se mpompo na ebo no na epai na ebo no na epai onum Groflynn magedro no ende ni nyina ahwete obi se odware wi a gise okofa afe na odi adwene ho onum Groflynn magedro no nyame adom bibia ye kama na ne dia betomu a yenua manum emfa Groflynn eni agro a obehwe oba bia bag mu a ne Groflynn dem no eye menstrual disorders yanum Groflynn magedro no menses no a na mfie du na emaye no ene nyame adom aba de ba na eyi clot nyame adom ene bibia mu asane de ba na yeti yaw ene yenti yaw ni biem de ba gise de ko hospital wo ye panie nam ka en20 nyame adom bibia aye kama onum Groflynn magedro no a beboa osisi o ma onipadua no aye kama na de ka ne se safe na wutie radio no age number no wo hwe TV ne so ya fa phone twa me frɛ TV no se be ya okɔ pharmacy a ombre Groflynn number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 wo se wonsa ana wonan ayo titiriti a men kasa ye ananse Akoma FM 87.9 se ananse achi e de saa ma enipa bebree afasa yare so e de akogwom efise eye haw kase a wanhwe ye betimi de wato adanan mu wanse edo ubusa doctor bia se de na kofasa o haw e ba de doctor bia be ka kire wo de se ansakra na be hu se wonsa ne wonan ayo titiriti no na cholesterol strade bone no woni watena 15 to 20 years enu ti wono anete oben wo chen watade ye hyew enu ti ne ho yare no a doctor for friend no silent killers kwa edo koboko de atiere se strade ni wurawura wontiri no mu a ma umoja ne entimi ni apro yi Akoma FM 87.9 Kumasi no edu sa bre yi a se akoma ne gi ahoɔden bi a wo edi pia moja no efise kane no obakɔ hospital no doctor ba kikire won sa no na ye 120/80 eno ba kikire endam 250 adentra entiri ni mwasi nti akoma ne de ahoɔden foforo bia e pia moja no nti wo ye bema du sa bre yi a de odi be press up no akoma no wage wo press mienu pe na oda ho na wo tie so wo nanti kakra bi no akoma no ebo peri eno ti de se no Groflynn magedro na nyi srade ne free ni padua no enye sa srade ne beda ntini no ama duru girabre bi a doctor Akoma FM 87.9 Kumasi du sa bre ne dia na yehu enframa no na friend oxygen enya kwan ko wadwenu mutam e basa no a wadwenu cells in statistics ewu ifise wadwenu so onso na duane a wodi ni oxygen no wanya oxygen no a cells in best statistics ewu ti de so wano de so wonan de so wonsa ewu a na kyese wano e kyea wo wonsa dompedum mu untimi mpegya obi tia fom a osi watia fom so obi de so woda na dwo a ne ho hyehye no asia so gya egu ne so obi kra de no so ofisi ya to na di da bi asase we su no abefa yare na yare na ebo nkaye se bibi bone eyesi num Groflynn magedro na nyi srade fi pedie no 87.9 Kumasi srade tantrim na ekowadwem na adwen ne paya eno na doctor for say wanya stroke na wanya ne yie kura ne se aka wato dem ne busi ho se wutimi koba kura ne tisen na yare aka wato num Groflynn magedro na nyi srade ne free ni pedie no se de be ya ni pedie no be kama enye sa doctor kura be hospital doctor be ka cho sa de bi wo mu efredi sodium e kosro intenkyire na kura efredi etuawo cholesterol level ne kosro ntinam anwa meni biem sugar level ne kosro ntimeni asikire biem basa ne yaye mobo num Groflynn magedro na nyi nipadua no srade ne frim na emoja no ntimeni afrusa ne yi afeso yo nyani no be Groflynn I feel anti-aging properties eno na ma onyini kama edokura anti ni ato adrenaline Groflynn aduro ne sa yare no na esan siesiu e ma oye nome num Groflynn magedro no na mmoa enyi yare efiri ho ti so so wonsa no na ayo titiriti wani su briu wakoma ebo periperi unan no wonsa aye titiriti num Groflynn magedro no
wona tika kra bi no abre wonu go from agedo no a bibia be kama yenu ama no menstrual disorders eno ti mo to yedin Dr. Mensis de mfie du na ma ya na wonum ya aba no o wanigiem de ba na ntwa de ba na yi clot de ba na woti pen no Akoma FM 87.9 go find the baby eto aduro bia obenya bia to say a pharmacy shop herbal shop over the counters yanka so wo kasa enama eto aduro no wo hia kana no atobi baby a wo hwe mi free baby a wo tie mi free bia no Borua drugstore pharmacy wo super grow pharmacy aduro ni bia to na mom se wo pe bia to a mesre wa ko kanshi Groflynn Kinswa Keba Tinatet na boache Angel Halos Repash Ruta Kingswalk omunyina ogro farm agedro no asama fo monko Ecus Pharmacy House of Drug Widama obenya gro farm agedro no yato Hillside 87.9 Isaac Drugstore obenya bi sana Koforidua Gabson Pharmacy obenya gro farm agedro no Sunyai Kapeba Mose ana Greenlight gro farm wo ho Brekum obenya bi wo Dr. Clement wo Main Station Takwani Pristia owasa bidofie Bogoso Unique Herbal obenya bi Takrade crisis the answer when a friend older punching cracker ubenyabi. Elibo Odalo Cape Coast Boachiansa and na pena ubenyabi. Baby a to drobia say pharmacy. Herbal shop over the counters when a friend drugstores ubenya grow farm agedron biato. Yanka so kasa enama eto andro which yakana no to. The number no dey 87.9 Kumasi. And na baby obenya drone biato no yeni ho komo if you say ebre no ayebi. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grow fine makes you grow fine. Nyame ensha papa. Amen. Dr. Groflynn and Aten kan bomodia se wafa number no obefre na bibi a kire wadwe bia no we bisa doctor na wachichire mu nyina e de a kire wo aha eye Akoma 87.9 FM and afi Onua TV 87.9 no eno na wo hwe na afi wutie no fa WhatsApp message bra na menke kai ma 0533 487726 0533 487726 mekan ediama say WhatsApp na normal message ebeba okay mami sign enko menua bema ne so biemu na meni James enko toa yenko matwetwe ne so nti wo se wo hu no na wo SHS okay ti no woni no won ode ukwachi na busuafo ansa na wonyem ana wanyem wie ya ansa na ode no wo mu hu na chiri wonyem wie ya ansa 87.9 no okode ana boarding Akoma FM 87.9 nti kwa mbe so na no fa so ba obi oda boarding house omuma kwanya na no ba omuma kwanya na oba na won so wa han wodan ya wotimu ana se na wo ne wabusua na tie pacho mene mabusua na tie ono ma me no wo sisters mo na tie pacho nti omo ba ho na omo hu no e pacho dawi me pacho mo se ya bi ono no mo ntini yi oba ho ya wo mo hu no pacho dawi adan o ma daytime e pacho oba tamben pacho enyumre obeba na omo nyina adeda na e pacho na che se nya enyumre na dwo pacho bomo why Mr. Kasani entini ye enti no oba ho anadwo 87.9 nya ye musamudi sie hono anadwo na musa mudi sie wonom nso so wo ka ntam gu amena mu ampanimfu ase yadan EPF isa pepe enti PF ya na PF EPF boy enti what ne tra ye na edi san ansa na wonyin san bosom ya na enfie pacho be mene tana be 3 months na ka kire me bosom mi ensa pacho na o ka kire so wonyem pacho all right na woni ne di nkomo bra na wo de pasem eto na nimo no wo bisa no say owo boyfriend na because said you was sitting here there is no way say tam kura no awu ko no na oni boyfriend wo bisa pacho ma musana say o boy ana say oni boy okay na woni na setre mu say oba wo a enkomodie mu bi na phone na so oni udi nkomodi sie ni ade wa hunu bibisa no wa suspect bibia nso pacho da bia on say me kwa adwumanti e bia me phone mitimi ja o ma no wo phone pacho intina me hu say bia odi nkomo na so oni nkomo ka say recording na okoye ya me hu ye no
and a man who say all day. Not just say, and you want no pokra phone, as soon as I recording, no name of woo phone, a ya wujai mano. Me patch. Otherwise, automatic recording, if you are swana. Patch. Not on him. Debbie. On your way. Patch. What she done with the two so sad, now say, a man, and I will talk for no a yadia, not a dasso. Patch, me and my set here also. And now, or say voice we or voice note or WhatsApp. As I can. Ah, now there no first phone. What the channel once I be a muana? A question because oh boy, I'm our phone. Now we voice note Emma Obia on delete and no one said that's also. Ebia now what to for and I would they would no old one emano. But your man top of old wine and the name you used to not say or bad men on to me German minim say. Ebia obet me I say intimidate man no ma pia bonten na umbete sa recording in voice note also no okay enti me pass onyinsan ya no ansa na mode kwoto o maame na o papa nim pa chan o ye de ni pa cho ya santini o free hene fa pa cho insuta chibi pa chan mo ni o mo nyina na free kro ba ko pa cho ye o amanase jamase amanase but mo ti insuta chibi da yo ono na o hono. Oh, okay. Me try in suita chebi wa nti sana me tell Nsem say me bisa Nsem free here na ba me say in suita chebi. Okay, nti oba no na e free ho. Oh, I see. Nti onyinsan ye no because onwie school. Onwie SHS. Sin ya na mod ukonyinsan nti ko ye no. Ye di kan ya mod yinsan na kwa akoto abusua ni mo no. Drama be na kwa so fie ho. Pacho omo ba ye na ye de to manim no. Na mo ka chem say me busa again say obeko school na say obesua adwuma na o ka chem say obesua adwuma ba o wie na sa case we see ye no na ma me mo ka chem say na okọ school ntimi mfa ne nkọ school na mo ka chem say ne wa ne de me ntimi mfa ne nkọ school nsa anhwe akra no nti ade se ma hu say akra na ye me ba na me hwe me ba na say ntimi book ne ma me na wo me ho nyina obeje na ira ba o ma me to na ade ma no and the bag now I remember me to na dey na ma books 87.9 ono ko ira ni school no I remember me to na dey na ma no ana me ka che me sister mo say de omo ma me na me to ne bag na ma nti me wadwuma ma na me sister friend me ka che me say wa to bag ni nti o de eje ba bi nti omla me friend na o meje o ka che me say ba bi o de eja no de ontimi maji nti ade say me a me beje bag no na me de bla na me ka che say ne sa de a omla no meje bag no kura na obeje na ade say me ana me sama na rolo fe ma na beje bag so ayire no o yire no nti ube ma na lorry fe de akọ wono 19 years na won so won fe saying acho afi na me ko 2017 Akoma FM 87.9 me pachi wo wadawro ma wo ya wadwuma me boa pacha nti no ema no baabi akoye adwuma yi wanya baabi bi a wono ankasa bi aso wasua adwuma bi apon ne ho ya na sukuni adan wo no na wontumi resist no na ho ofe no ye de enko ada twen wo ko obi okọ school sa ka kire me ana school for nkwa na abe pacha Debbie Debbie enti wo Akoma FM 87.9 Kumasi and when say okọ school and said you sit here in so there wo ye nice guy enti no wo benya like ma obi a wawie na dwuma na ada na no bi de wampe na me kura minim de ba ma adwum sa kura me wa hunu yes wa ye wadru wa ye for boys yes so wa hunu o se ya asem o nya asem an ka nte ha na me so wonya betre ha nko ade ne jai de nko an wo de che wo bi ba wo de ne ko school itina na me bi sa o se ebra wo nyinsan ye no a mo ko ye no de na busua ye because it's a ye busua fo bi a ena mrantie bi wo ho a nka me se nka ema ne so chese omudi begu so no tina ma me bi sa wo sa no but omo fa ne simple na chese wo mu nim se wo mo so ba no wasoro nti wo mo ti wo no mu nim se bibia betumi esi nti na enye wo mo wanwa enu itina me bi sa wo sa no okay nti wo de kwoto wo ma ni mo no me pa che wo abusuafo no an de ka che o se owo wi afa ne ko school anasa wo na we decide yes bia owo wi a we di ne be ko school anasa we be sign na hye adwuma pacho yebusa no
And I'll say in front of them and papa Pacho my content and name is Mr. Mbusano. And I'll say Obesu Juma. And I'm actually now away and I saw and see see no catch him so Obeko school. Okay. And you move you up and what they were you by. And now what my meho. Pacho. Oh, anybody no more again on the D can buy a back at Sherman mammy. It's actually no. And again, no mammy in the wafer, a buy. It is that time the crown again and no mammy in Cassa. Not into quo momentum. Or no mammy pancassa. Into your home, no, me wafer, Nimikuno, a year no more. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ya didn't send and Nsem no so to us. I see. What page that? All right. Into one I will share now, copy so a war, ye. Pacho. Sabrenua, motion on no say none is suit when you na what's on channel. Pacho mena maintain to na fiance meet me could be baby bear 1 month na me my fee and see na me like the real city. And now oh my men soon we are now one no more fee and so no more from our complaint be as what to say and as what to say. Pacho Debbie. Okay. And see or woo ya no bribay and I want ne Wunuano Akoma FM 87.9 Kumasi. Pacho ye kwa so ne bae no. Mukoto akra ne din bae. Pacho. Ti mudi akra ne to hwan. Pacho ye friend no e didn't turn a friend Sly. Ti dey Sly. Emmanuel Amponsa Sly. Debbie na e din na e friend of you na e friend Sly. Oh okay. E din na ka say Emmanuel Amponsa. All right. Ti Mako to din aboso me ansa na mako to ne din ko sorry kama. All right. Enti ade na see ya pen. Wine pen. Na de na ma pen ntokwa bae. Pacho o se me wo fa se be fa e na mka kire ne 87.9 Kumasi. O ma me ko jimla no. Ba minim se me ho no frɛ me. Ai one enkra no ani nhia so omko omo na ho na enkra ben omo ye enkra ben me sister penny ne ma omko fie no no ne opesen ko no kwa even class ma me bbc wo no na se enkra ne fa ompese omo be fa no omo nye ayisa nti akra ko fa pen ho ahoya ne ya no de ekodi sa adwuma enkra no won fie be sen akra na fe no wanya 15 years oba na be oba okofa pen no every Baah Akos school bag mu ana wakofa free henefa o fa no me ma dem na che senya Akos pen on o me nchire me pen no me o de chire me kitikiti bi ehye airtel battle no pen kitu bi ya na hye ho sa so to battle na hye ho sa e na okokofa wo se eye ne dia na damfo na de ma no e na kra no se da bi o papa tobi enti o papa de ne no wafa no na ga se da bi e ono ne dia no ho na ma o de kobo akwala enti na no ahosu no obodua no enti obodua ne sen me no na me wo efie Akoma FM 87.9 Kumasi. No ba se wa kuma no wabo efie aba no enti me koka na me pata me ka se wayi akra na to forma me ka se jimifo na say yarefo na yi ekontokwa wo yi akola to fam ekokwa why na kai me sister na na ka say yarefo na so I say we obi a unim nyansa na wayi akora to fam sa atofo awono ane ba no wokoko no na akora ne hye na chi e wo yi ne ba ne to fam enti me sister ne kan ye no na o say me sister ne aka say oye yarefo ene na ma odi ono susu bo Akoma FM 87.9 Kumasi. Enti no obo na kuma me fa se na kuma penny edua so akwaka se wayi ne bucket wato nchen and adan na yalefo na yesa ne to se wo me sister ne se wo yale oye yalefo wadane me pa cho mo kam wadane adana wone wo sister penny na nyantokwa penyana me pa cho dai nti adan na nisa ne ma no ana fie no mo tete no o da bi me kra menti me ma me che meti me nsunu mfie menti hobi me nua no nko a ene me ma me na ti na nso abeka nti me ma me no we na ye ka che nti me ma me na fa ono no se
Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Obia Hanifi ho. Obia ni ho. Won so wo ho na onfre wo mfa complain ma say bia wo maame aye ne say wo sister bi ye ne say ni ade no ma complaints. Bacho there be. Okay. E ka sa problem na e ba ye no. Bacho. Senye won so senye sa problem no a ka won so woni ne ho asem bia. Bacho there. Okay. Woni ne te fine. Enti ebre ben ena wo behunu audio no. Pacho obo dua na chile na me nipa na onene ye recording no aha me hwe so afre me na me frefre se me hu ba bia okọ na me frefre ntimi be yi number no a me ko boss na me hu se sa no audio no e wo so o phone so wo free ba bia wo ye adwuma ne ba fie na okọ hene ya wo jai phone ma wo na wo hwe so pacho one ayi me office ne kon na me je phone no e free ne se pacho na wo a wo to na wo hwehwe so e na wo behunu audio no wo tie ye okay nti wo tie no bisa no pacho me tie na o ma me onum e na me no wa ma ne ko ade san tokwa na mu na wo ne ne ko e na sem ka betimi asiesie na ne wa ade atrasa vum so we nipa pacho ana me de sende no ofa no se on hwe de na ofa se ayeni ti na ofa no kura ti no se de o di akra ne ye no de wa anye ni na me kura na o yes ade we kura me bubefu yo na obi ka se e ma de mo pede so ye penitente pe binim penti aposi pa ebinim pen ho ne bebe enti sa voice note na ka sa asem no wo se e ma de o mo pede so wono ne de ne so ana no opa che se wo de ne so menti ase pacho nipa na one ne ye sa voice note na omo di sa nkomo no wo se ma pede so pacho why de ne na so e bia na one ne wo ho dada e na bia oba be fa wo e bia wono ne de sha minima de koro e na oba fa na bia wo kasa nti nkomo ne koma sa branch ye no ana koma wo pacho one sa branch no omo di sa nkomo nti ma pede so pacho nti no ye bebo me pacho enye se ye de ano na eka ye ba bebo audio no voice note no ye ba bebo ni nyina de akire mo na me pacho wo te ne sa no enye ne wo fade kra na meka na me pacho se obisa lady no se mate voice note bi enu nti no eye hwan obisa no me pacho me busa no na o se nadamfo na ono kra o ye sofo ono na one like one na tena 87.9 ono na tena ma o matete na nti enye bia na me ka se na obi a ono na tena na timi na odi sa recording we no abrantie no one ne di sa nkomo ne ye sofo pacho okay one na tena na just one ne tena yansa na wo behu wo so one na tena oh wo si na si wa wono na ehwe no a na wo owie school a wa be wa no o maame se na chese maame no kwa no onim se ne baba Akos na wo gasi na ne be ma foforo ne wo ho ana meboa mu bisa maame no ene misa no na chese wo hu ni ja FM 87.9 Kumasi se me sha se na se me no se bisa se wo hia no bisa so wo boy na so wo ni boy eno de ma musa no ena ba be wie chese wo minim ya mo kan ya no kredi na chese wo keka mema no e de bosso I see na wosa ka sembi me pacho wo eyeden na ne na no se hwan nso ehu ne se woni be ma foforo akoda wabra wonyem eno na ye da yesu mu ana se ade emu ma ko e wo me phone so eno so wa ha me pacho okay ene producer Akoma FM 87.9 Kumasi kakra sabe ya wona wo hwe na fe wo mu tie no wo so ebe tibie ntime se onyu wa fidie no free ha na audio no de wo ba beti wo sumu asemu ankasa ensem nsem no me ntumi nka ye mom se mu tie no wo masomu a etoda na so obi de na asem kɔ ba bia eya ye ntia fa ne afa sade ebe ya akoma ebeto ye mu pa because e bia enka omo so nya daje tie audio no a enka list wo mo be hunu bibi kakra na etumi aboa afeno no enti ye me ko me ne ba 87.9 Kumasi ko to dwa ye gogro ye Baah herbal center me ene me nko kansem bia are waka bibi me nka Lazarus ena me nka Job ena me nka Ezekiel
menka mu bia de minimum ya chemfo ba eno ano ni problem onka kamenya problem na anu me ko fie krofo gu fom ye hu manimu anu mu gu oba eno so sorry enka se ne nyanko Marco ba ba ti asori Ubeti asole di Akoma FM 87.9 Kumasi. Ba Pierre no so onye o Akoma kakra 87.9 Kumasi. We ya prof we ka bibia na me kwa no waka. So yes so man. Wa Marco woni Bible mu pa. Bible do ni mu. Papa. Manage ho pa o Bible say. Me am no baba be encheche. Ya bra. Marco. Ya ba he ba. Awon fa di esi ade e chan o. Ebu me kon. Nyame ehia. Awon fa ekum ye na mkele na awon fa. Okay. Yo Marco, Nyankopon enhia mo pa mo adwuma pa mudi ema Ghana. Ene asantema enyina. Ene matras say na me kwan sabu so no me amachia me amadamfo. Eye Papa Sabato oye designer kese pa. Komode. Eye Sabawe e wa sabu sum ubehu no ho. Saba ewie me chia wo pa. Ene ye de nchia kese no ebe free Dr. Baah ho. E de ama yahwefo ene atiefo enyina. Dani nyina se Nyankopon ya adom no de adom no dum yesei. Na se omeye betena se a na wo se wutie se wapomuden. Na de yenye ho adwuma pa ye di no okroma me nipa bebre enya ho mfaso enya ho ayaresa no eye nipadua wudompe ene okase ye ka dompe ne ye kakasa chi number na tie de to aso eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 so we hear Dr. Baah we hear Okumase Atonsu Agogo Abai hospital na wa Atonsu Agogo na chi ana Dr. Baah wo ana nkranso ye was Test Road 18 junction ene ye di nkomo na nkomo bi a ye die pa aye ene kroma pa mpanimfo no bre omse ye meka sa asemwe die ntia mpanimfo no bre ne se wotifie wanya be 78 iko dani da nyina ni dompe mu ne nkase emu ye ne ya ene nipa ntia se nipa da se ni bi on wasase so eye mfie aduosi akosanya ya ubehu se be ye kakra no na sa age no ema won kase ne ho ahyase na erere enti mpanimfo bebre esofa badie omo kompreni kire omo masese omo se oh papa na na jai eye nyini ba hunu sa wo ka no so beba benyini ni edibi yawa eya no aka wano atum Dr. Baah say obi ani wa wo asase so Nyankopon bo ne se wo nyina wonte ya nkopim so obewuo enye no kore enu nti na wo se wa hyede kokura mpanimfo aduro a wodi wura nipaduanum ama pensi bia wo maame wo papa bi ebi afa nu oduru san kote de kakra nanso esan yade ana ohaw ne amane awi ni dompenti munya asomdwe wo fia momfa ne mra Dr. Baah ho esan se ye wo dompeni kasa aduru nti wo nana ne wo maame na ene wo papa na enyini nti ama ne nkasa ne ho awe no ye wo nuro bi ede be ma na pensi yaw ni nyina be dwane ameni pakro no wanya no fa ahodi enti entrase ana ade aya na ahomete ne se mi kan omudi na china nti ama abamubu ayeden aba visa maame ba akubi ba ye ho ne ba ne buafu maame pemate amekọ maame no so se de wate Dr. Baah de ne yade ne ho ne beko yes mese maame ne ba ye ne na wotwe oba ne ba na ode ne ba no no abeji aduro ni wono ade ne ho aba hospital sese ono nso obrepa na nyo maame ne ho ato no yawa wo tie nyina no onti biem he empanimfo de biem empanimfo ka se omo se etuo enya chiginafo a ene etuo ne to he yade pa se kohia na adura kwankro bie ni be bia obedwane enu nti yetu nkrofofo abodawura aka chom se ye wa yaresa bia sisi wo Ghana ha ye bodin Baah herbal hospital eye chamfo ba nyare wanyina bedwane ye den haba bia keka bomu a ye nura ye de bere mpanimfo efiri 50 ecosystem nyina ni nkotodwe ana ne nkasa emu eye ne yetutu no wo de ne ba wa asumdwe beba fie ama mo nso mo anyamfa hodie fi se nipa nyini no okọ na nimpa na se enoma bi ha na wa wote ne nkyɛ wunya asomdwe da me na na bi wonyini sa ama na aduane a odi wia no se esusi e ma na aduane me se wo me wa ha gene pa it is wanya no hota ma nyamre
amfa na ma Dr. Baah de obetere wo asum no wo hwe abepo no so opo na enye de enye yi ti na Dr. Baah say empanimfo ni nyina mo nso omomra na omo megye enumpemu adura amenne nipadua no tutu no enko emo mo asum nyo mo enami ni wudi nko na me ka che say yesi obi na mu abu ana ni kase mu ana ni dompemu abu obeti yesi atama me obeti yesi wo wonta Dr. Baah so ni atama me bie ni hawo nanso se sa atama me no owo sa dompenu hunim dia dia onu ni problem bas woni nim die na se yenka ne baburu ba bia se ma ko babo me baburu ba bia ni wa yaka atama me bi sabe o kire na ewom wo de onimu pa ewom se nim aha eti enimu no che se che se enipa wo na mbebu obia e wo so ohwe doctor papa sabi obetimi de kase no asie ni ama ho ato efi se dompe sensie ni na anto ya wo didam wo boa eya won kwa na ene wo be wo obi ni dompe mu bu so ama ne waye 3940 ene obi wa balance ene obi ne nsa se ya na ekose ya omo bo captain band bia nso da bia ne nsa yese esan se ni dompe no anya to afo pa eno ne empese se nipa betena ha di demunti Dr. Baah say otoa ne tentem ye wa ban bi e de ba e de to dompe so enti ba bi e wo kasa na buo bia no o de ba Dr. Baah ho a isansa haban na ekodi dwuma wo dompe no so amana koto dompe ni ti entempa boso mepe ubehu se wo dompe no na fe atoa amoanya afa hodie ene obi ti wo se ni sisi ye ne ya eno so uba Dr. Baah se wakote ahwe ma sisi apem ho se ye ntrasie bi na ma sisi ye oya se ye dwuma bi na akoye ni nyina ne kabomu a eye sisi yade it is all the bad Dr. Baah esan say yenim kwan ya efaso a wo waste ni yenim yale kura na ya wo bamu a yenim adukura de ema ne konti enu nti ne yeto yensa afro so obi ani sisi ye ne ya obre wo ni sisi mu pa o ti pens wo ni waste ni mu no enu ba Dr. Baah enu so ye di okura ye massage wa ye no so ye wo ho ahaban a ye ma wo da ho ne ye di ahaban na teta wo sisi na chi na fe ya so fine bi ne ye di asiw so ye 30 minutes pe wo sori ya na wo na wo ko ade we da bia me bon ho da wuro ka kire mu se wo sisi ye oya wo de beje wo ti ni fa bra Dr. Baah na hwede ye be ye ama wo sisi no so afiri wo so enti ebobo so ani ye ka kire se wo sisi ye oya no eno so eye Dr. Baah ene obi ni kotodwe nyina ye no gogro ase ka nam kwan bone so ana ka ne bo dwente enye enti ne se wote wo na se ne wu kotodwe ye oya eye wu twitwiri ene wu kotodwe ahonho no ekene bi na ye waba ekene bi na ejai aye wo sa amene wu kotodwe ni nyina ma wona ya chia ene wu benwu obi ni kotodwe nti ma ko wontimi nante wontimi nko ba bia wontimi nya na wo hwe na ya na ye me ya eye ma homete se ye wo adura ye di hwe kotodwe mu yade na obi agu na nyagu na sum sebe no mfama fi se eye me because ukọ ba bia wo kọ ni nyina wu chini kọ no awie ye no ba bia obekere ye Dr. Baah ye wo nkrofo bebre o mo kire nkrofo wo Dr. Baah enti bomodin se ye kan wo betu ho anamo aba fi se wo dompe be ye oya ana wo kotodwe be ye oya dompe mienu na aka bom ti na e ma na ye dai ye oya enti ye ni nim kwan ya ye fa so aye hwe no ye obi fra brochire ba na nke abrofo no se ye koye no operation de dade o te Dr. Baah nka enne wokọ enti se wo te Ghana ha da bia meka wutimi krom sakra wo no ha ye na wo ko afuom aba okotodwo ye oya na tifie so wa na wo ha bizo okrom ni kra na ebo da wuro no enti na wo bia okotodwo ye oya wontimi mfa nante de ye hwew obi na chibramo kasa ye ne ya eno nso eye Dr. Baah aso ye ho se nipa benya chibramo yade ana wo hawo no efa bebre ye nipa empa ye daso obi mpa wo daso ne mattress ne nye enne woda so na memoko sori ana ye na hallelujah woda wona ni tisha na ni muhyem ni nyina amwa mo wachi kasa ne enyeyi enti de aka ne se enne ye kan kasa esem ye ka che se ye de kasa ni nyina abawie ye de ehia se fata eye Dr. Baah number wunya fe number se ye diabetes se ye yade ben ane amodin no ye wo ho haban ma fu ni betu yade ase amana ko se Dr. Baah wo tu yade ase ye nsensene yade so ye bi so da ane wiase akona wie ye
esan sɛ Malco ti asinti Malco number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Mr. Owe Dr. Baah Kumasi Atonso Ago Baah Hospital n'echi ana nkran so yɛwɔ Spinters Road 18 junction so wo prefer na herbal baby do ani akira baby ba ko pɛ wɔ so do trotro be pie ɛyɛ ba Marco papa de o chemi na go pon koso na wo nham no nyam kɛseɛ pa on nham nsumo so ɛma yɛ na adwuma no entumpɔn ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛna fe onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wo hwɛ na fe wutie ne sabre na mamenka messages ba ko mienu bi was say we mix you a lot welcome Maa Akos okay me so me da se pa was say hello good afternoon I'm listening to you live Agona Nkwanta and wo hwɛ ye free me da se sanso ɛna ɔno nso was ye friend no Kingsley okay Ken wo message no me hu ni yie okay nti Ken na wasan asende wadodo wasa no anya de a metumi akenkan ni nyina e de amount ya na ma ye no short was say good afternoon please I'm Sophia I really like your show. In fact, some girls of today are very bad. So fine, Yamin Shra. Was good afternoon, please. The girl is bad. Or also a message. I don't know. Was say I'm Same. I'm talking from Takraze. In fact, this is not small issue because both of them are bad. Okay, Same. So a message. I don't know. To one so to me at Odia, but anya biano. Ebra. James. Uhunu. What's sa audio no? Unya boy in a number. Na wo friend wana ba cho meti audio no me man friend no amusa no okay abra onyin san ye na wonya metie sa audio no ya wo ye no wo mu be hwe no obi wo be hwe akoda ya na no pasem pa enti wo mu be hwe akoda no omo ka sa akoda ne se hwan Akoma FM 87.9 na won so a wo kohunu wo ba no no se hwan pa cho se o san de de a o sise no no onyini ye onyini de ne muduro de etsemia ba na nim ne de nseme ne muduro se na nim nsaw na ne nsaw se family ne nsaw wa ka ne nan eso ba ono no de na nse de ni bi na yese kokontro wa bode no se tintintintintintintintia mbo fada de fa ne kase ne tenten ne so badem wo hwe na nim dua no a wutimi hu ne se enfiri mu fie ho ma me fu bi hwade pa ma me ne wani nkomo bra bra ne pega no ebia James asakura ide won say mu bia pacho me ma me ni mani sanko okay won na ni sanko mo na ye ba bebo audio no na won so wetie bi na yiyi wasum esanse ene obetu wasum nsempa ebi herbal clinic ena make afo wonom ede ama wo hye ne so ema me se ene se oba ene ye ne ya wo ma me nyini nani wo so wani wo hwade a wo hu ne ye wo akiri a na che se ade no akeka bom ede ama wo ba no ohya ne so ene okosku a agye se wo ma ne glasses ehye ansan wotumi akenka ya de ehya de a wada ma ne tane so che ebi herbal clinic Dr. 3 days Dr. Sofo Rasta wo behwe ne papa ama wo ankasa no obebo wo nsem ede ama sofo wa specialize e wo ani hwemu enu nti ani de ye mfa ne mfikyire fa nkɔ ba bi ada mienko hwiehwie ne ma bi nwani ne so be wiase na asai ne ma Dr. 3 days Dr. Sofo Rasta obehwew ama wani yade ne nyina da akɔnye ne yade nko yade nka ye nyina da okwa stroke ene kidney ne yade ka ye nyina no obetu ase ede ama se deku kwane kɔsra no na wa wo bɛfrɛ me aka kyerɛ me sɛ maako memoa mo wakyerɛ yɛ baabi pa kumase kwada so gyina se wo main market no enkyɛn dɔma yinkro Ebenezer Preschool wɔne apia kubi coastal ɛne bofi pam frɛ ABA back clinic doctor ɛwɔ 0541 565 199 0541 565 199 and I say 0502 812 161 0502 812
161 nene doctor any enkomo na samain fighter make up one Mr. and the capsules no at Yamawo Pinson Company Limited the Yama boy you are wrong and then was I big gun Baah na Bema would yatinka da na samain fighter about mission and the capsules no ebi but Modiasa will back up Heba no fast show BMO and Yana for 0240-616061 0240-616061 and now 0205-573555 0205-573555 na Emma Wonsa Enkabi TIME and no a time a drone no ya the two malaria ya dias when more 20 minutes one dam ya when ya TIME time about Mr. Time 87 and the capsules no so a BC immune system the two names san ya dias free or ban bema ho wodwen so a wote ya wa wedra a time Mr. and the capsules no ya no bom herba ne pharmacy ubenya be free 0244 417669 0244 417669 and what dino ebeye fe what dino ebeye akono obi atwam no hu no bepaginani na fe wa ba behwe ebi nim beyi wono phone no wo matwa ebi nso ebefre contractor for so wo mehwe na wonsi bi ma no nya sa design no ewo mu a na eye marble stones anei odi be design eye wo fie no na so some marble stones fe shiny colors no epie pa no epacho wo nya bi wo ba bia da se Trends Ventures one marble stone and a make come for the contractors estate developers obi bia da ya won so ubesi dan wo dream house no wo pe marble stones no ebia me se wada ma efie abronsan bi ewo ye dan yi achi akoma dan yi achi sa abronsan no maame no or the marble stones and the design fie ho enim wonu na wuduru wa wo hwa na chese efe kora kwa enu nti bomode a meduadua mu no na chese okoto marble stones no every Trends Ventures anam se yampa enti na efe se ye enti koto de ani jesem okoto na chese ye de guke mu a ye de akwa koja 87.9 0240 708 400 0240 708 400 na any one any komo eye agbejo herbal clinic make afo ma ope baby a ye won fidie kuku dam enim yade bi entire so ne edi tutu yade ase deku wonya ne baby asa agbejo herbal clinic a doctor fo ne apomdi adwuma yefo wo ho no kwasem wonu mu nimete wonim yade bi entire so enu nti wo sa yade an wo sa yade yetu yade ase agbejo herbal clinic ye srosro yade typhoid wodwo so wote ye nim sa yade sisi yade oba be ma ya wa ye mrempam baby a wo sa odo wani kire agbejo herbal clinic 87.9 5 old insurance office Johnson 055 341 7752 055 341 7752 enka kwashiman ya bay ohene no ahimfie ho fra 0241 750282 0241 750282 nembo mame ka cho se ne enipa bi dinam kuntru ase ene nada kwan so di bu krofo fa so pa enu nti mu ani na ho sa aboa wo World Vision Ghana ene Vision Fund Ghana say what one will be frau no akasa ho no ye adwuma enu to mo be ma abosia so nipa kwa ni hu katekọ no nyo ne tofo ne ma wo kikabiche na katekọ no mesra wada ko jiji wo mani mu a obu fa so sana World Vision Ghana ne Vision Fund Ghana say yan ka kire wo bu fa so wi an kwahwehwe mo office enko kasa no magimi sika ene ya ka kire wa ha no mesra wada bibia ne na kire wa adwene afre wonom e wo 0508 352 002 0508 352 002 na any one any enkomo na suffer record herbal center Suffer Herbal Center, a crass doctor when you yadia be anxious one ekasa war was a cocoa and as a typhoid, yadia pa and ehawa, a crass doctor Sibron one do a tina crasse, quiet breadroom watch and nunti when you know be a da when you just say a bike as what's not the poor and Nunti Sanka record about Miss Chano Ebino, one no more, any energy, a to yadia and a to yadia so, deku see yadia quaya, a qua ensign Emma Ebiemo, Shishan watching a quiet walk, Massa Bremai or Bebemu. 0248
2271 0248672271 na edro no so esan se eye dupa ne age munti ba bia ye to ndro bia beko wo ka ye benya bia ma mesrew wodi hie bia wu am wani atoto ato wonsam wani aye se gon woje hu anye nanso ma ne haw de nyame pe no wo ye ono ana de ma no woje enu nti so woje ne saa no agoso efinra home wo na wo beko efa adaka efiri no esie wo hu esie enuana wo be no 87.9 Kumasi enu nti wokọ a ombehwe no ma ye bibia ma no relax wo dia ne se bre na duro no akwa tena se na mo kwa ye mo aye eye no nso no bibia betoto ye dia ma wo wede no na apese ye be no aduane be serve a eno so fra ye na be hu God's way funeral home wasafo ye be labor ye ne kane kokobod tan no na hwe ne mu bi sankracho obi abekere wo fra 0322 006221 0322 006221 and 0243 737457 0243 737457 na Triforce Enterprise Triforce there you say home of quality electrical appliances e wo Kumasi do yes wo pe baby a wo benya flash screen wo benya air condition wo benya deep freezer wo benya refrigerators electrical oven microwave washing machines blender rice cooker etc ni nyina ka ho bi wo benya etc so e wo eye Triforce ho enu ntimi pa cha bomo dia se obekọ Triforce omoni ma no eche woto a afebọ na de etia na tie eja nkọfẹ mu ankọtọ foforo ne ade se wo regions ri bia na apese woto ade a wo frɛ wɔn mu a ye befa ye de odi bɛbɔ ho ba bia wo bɛbɔ ho na afei ka ne duru ho a na wakɔhia na ayi de amount wo Kumasi adum frɛ Triforce e wo 87.9 Kumasi 0246 004826 and 0244 751093. Mami Nsem Makwaba Emra Akoma 87.9 FM and afe Onua TV. Akoma mu Nsem dwumadie no o hwe and afe nso otie na mayenko nkotie voice notes na Akos send me pacho was send my boy na boy no so aye bia bra no wahunu is that talent ye wo mu mienu nyina exactly wo mu mienu nyina de ne wa ha say Akoma 87.9 Kumasi see fa message bra yenko Hey, I could ID or send you. Funny to me. Fa, by man, I send them and I mention, I mention it. And go ye to the anchor, me and I saw as radio. I perform and make a coco. Oh, Jay, a man, yes, is baby. Mona, yes, is a moody tembi, a more percent colanism. They be a more percent colanism. Man, yes, is baby. Not say, a man, yes, is here. I won't say, yeah, I said a young crying, say, oh, yeah, you marry, and I said, you might obey. Akoma FM 87.9 Kumasi. So I was okay with you. Now, when I you might bless Nasaja. I cry about no vessel. Was saying, yes, is you. I mean, she say, I cry and send them, and I'm sure my day anyway. I cry and send them, and I'm sure I make me a chance. For showing I'm the ascendo. I was saying, yes, is you. I mean, she say, I cry and send them, and I'm sure my day anyway. I cry and send them, and I'm sure I make me a chance. For showing I'm the ascendo, no way. Oh, baby boy, no. And then crying, I don't know, so was Akoma FM 87.9 Kumasi. Name phone and 10K, I saw ban. On some way in there, yeah, as low as low, I'm Tina, or so, I know. 7 minutes said you have a cast as you may want to cry and Kenya. Telling you, no. Sharon and Yamio, no. I am so once one come on pick. This other tea. Bianca, Bianca, away. By reading and was into Nancran, so my grand. Sessa no pɛ nsuanka mo na sɛ ma adeɛ so wa na mo pɛ mo baabi apɛ adeɛ so nkra no ɔmo ayɛ grangran kama fɛfɛɛfɛ ɛno gyina hɔ ma mmarima nyɛ me ho sɛ nyɛ bɛrima biara ne ne wo wɔn nkra no ho fɛ paa nti ɛkyerɛ biribi ani so wode me bana wode ɛho fa ho nka ho ma mehwɛ
Man, show. And now they have a friend I'm going by. James, they already my honor that in the also found also send the old day, my shade. I show me away. So I'm me and memory me and miss me away. The muddy once I saw one, you hear dear son. Injina, and council one come, Madame Stella and Corbeji. I shall be some passion for picture me send them away. Papa Pasha bow, ma, when ye. Ishmael, repeat. Ishmael, go back. I say repeat. Hey, I played your son, you. Funny to me. Fa, by man, send them and I mention it. And go ye to the Ancamia, and I saw as radio. I walk home and make a cocoa. Oh, Jay, a man, yes, if you be a Mona, yes, if you would can be a more percent colanism. They be a more percent colanism. Man, yes, if you be a. Not say, a man, yes, you see, I won't say, yeah, if I said a young granny say, oh, yeah, you marry, and I said, you might obey. Who's cannibal? What do you call movies one kind? So one was okay, what do you? Now, when I you might bless Nasaja. I cry about no other son was in a city. Yes, it's you. I mean, she say, I cry and send them, and I'm sure my day anyway. I cry and send them, and I'm sure I make me a chance. For showing I'm the ascendo no way. Baby boy, And then crying, I don't know most of some was a really a crying 7 years old. Well, name phone and 10K, I saw ban. on some way in there, as low, Intina, almost so, I know. 7 said you have a cast as you may want to cry and can you? Telling Yammy, no. Sharon and Yammy, no. And so once one come one pay. Decided here. Bianca Bianchi away. By reading and was into Nancranos. My ground. Sasa na ope. Nzwan kamo nase ma adi so wa na mope mu. Ba bia pa adi so. Nkra no my grand kama fefe. Eno gina ho ma mema nyame won se nyame bia ne wo. Won nkra no ho fe ba. Ti chire bibie ni so. O de me bana o de ho fa ho nkan. O ma me hwe. And now they have a friend I'm going by. James, they already my honor that in the also found also send the old day, my shade. I show me away. So I'm me and memory me and miss me away. The muddy once I saw one, you hear dear son. Injina, and council one come, Madame Stella and Corbeji. I shall be some passion for picture me send them away. Papa Pasha bow, ma, when ye. Masore. Hey, Miss Hey. Swahunu, voice no, a kiki me. Audio no ayeti and voice notes no, a kiki me. Hey, some girls are dangerous. Some girls are dangerous. What? Hey, what? Me ahwefo ne yetiefo se mojo to point ne bi to ho baabi enkume me paache wo baabi enkume wo na wo hwe ba na wo ko wo ba ye wo na hwe ne paache wo ti moko mani abre papa paache da bi wo ti moko wo de akora na ko kire ne ma ben ma ne ka kire ne se akora ne de wo de na kire me wo twa na kire me hu no na aka won so da ben na obeba Akoma FM 87.9 ena ye to so bia mu wose de wose fa akora no e kire me na me hwe ma ade anim onfa akora ne won hwe na ade anim wo mo fie de wo mo soso wo ware o mo ya guranguran lady ne say akora ne fa me kokko na ne aka ne de ana lady ne kasa wo di abrebia emema di abrebia ne yewo a mo pese nkura ne semo ana be ma ne kire se wo be kwa akoye adwuma
na wo wi a wo sika no wo bi adi ana da bi wo a wo yɛ adwuma no wo na wo di wo sika wo no ene bu na topa enti wo sa akoda no ese no wo no ne bu na mesrɛ mo sometimes ɛyɛ na yɛ ma pɛpɛpɛ yɛ enya adwuma I think say baby e koduru ye no se wonu mutimi tie sa audio ya e ka chinchina ache ye mfa akora no wo ka to abranche yi so because audio no eda in a declare ma ye hunu say akoda no e ya abranche no dia na enye James dia hey ewura de nyankopɔ me ho kura wo so Akoma FM 87.9 Kumasi. Akran wanya fie say Acha next month 25th no near 1 year. Sister Congo. Number nini. So there was your charge. My charge. About what? Hey, some girls are dangerous. That number na me fa kra nsie Mami, Congo intimate the bro be awie. Ewo akoma mu nsam so. Oba bi a wutie me, be me bi a wutie me no. Eye Congo ena wo so yusu. Ene me sha brand bi wo Abrepo Junction no kwa. Ohun 87.9. Wo me ton de me ma den duro za de. Sika kan yusu. Kwate den duro. Am say no so ne de. Me ton Congo. Congo intimate me ka say. Te for be ma ho. Me ka say for Congo intimate for be ma ho. Me mom minimum po me se wo Baah we infections and atesha wa name the first year wa name na honya kama ada wa kwoti bia sresra be ma ho ana mama ye kama dia be ma so be ahonhono ye get no just say share it means a young Congo your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 they say Congo intimate unam kroma bia bechi wani bia hu se biso cosmetic shops no magibi eton herbal shops na jibi bia eton ointment nkun ene ho ne manyina no Congo ointment ho because e baba ene kura mre afimi ate ni bia banka metem ba ha sei a kono keke kura te se wo som na wo mia kura na wo pesa te se a kono eye bibia wo ho what you say ntimi sraw oba we wunya kwate wo mia to so a no de insect ana wo de akoha wo frifia no pa na anumre wo ba wo bedware na wo yi wa wo so wo kama wo dware wi a no wati bi e de ato asawa ne so na wo san so de akoha te se wo ne 3 days kura no a wa results bi e de be ma wo no wo be Fred ya dance e bebrebe na aye kama e na ensansan bi a te agu video mu bi a no de Congo ointment sra eyi ni nyina firi ho e ma no ekọ hit rush o se wo honam mu na keka wo se wo honam mu na ye pepe o wo de sra de aba wo video ni mu no menka mo je mu asem de aba wo ewura wo video ni mu no wo de sra ni nyina ebekọ na magya mu de no na ya na ye pesa wo ni ye di nkomo so boss me ho ye mehene na me ho na ye mehene no emu san ye me pepe na wo de wa me adwene si baabi so ni ye be che se koye lab bi fabra na koye lab ne ba ne ye hu sa results no se no na wo mu a ye di Congo ne ma wasra ma video ni mu de no wakọ no na ye bo mu odro bi so a obanu ma betimi akum de wo mu janim ama na firi ho eno wonta hu ne mema no eye ma pa na ata hu no na no pe bi na boss bi ka kire me say last year wa yare free last year sa bepem sa bre yare ni ntimi enko eya na me ho ye me hene metimi ditimi ho sa na me hwe nani mu din wase me yafunu ye me yasem sunumu awan ma fry kutu no boy dro bi din sa wonum se dro na na asa ne funo edwo na me sna ho na eye wo hene no eya na sa yo pepe na o se eya na keka me na me say why lab be na why obobo ya na de me pese me hunu ne de onkoye me ka so onkoye wato sa no asre kwa me so onkoye se Felix ni gonorrhea wo sre sa wo sa de nam de ma adwen so nam so nim kokoye ne nyina signs and symptoms na wo ka no eno so timi yesa but so why lab ahudo we bebrebe wo hunu de akoye no so na ehwe eyesa wo be hunu dan sa obetena wa no mu nura eni kwan se wo benom infections enya pa adepa titru ni ye ma ni yentie ni ye pa ha o sa ka tre me se ni se me koye lab no oba ya so wa da se wo Congo ho wo se me koye lab no
na syphilis ne dia na tesa me dia ama me yiro me say wo dia ama me you know I no so complain here am say no ne secret no be ema sa mo we yetim na omotina 2 years kwa na yehunu hwe so what study a be ma bitim na oba bi kokoda wo free one mo kwa 3 days no afro oba ne say wo ma me yare oba ne say me anya so wa shada onim da esie eti be yin ho adie no na asenya pa ne antimi no adro bi antimi no was my weapon antimi nko manum adro antimi ko because abo on stage a wadru no wanyina ja adro ne pane na wo de be wo no why stubborn etintimi nko eno na natural for yesterday na yehunu say I was say nya ointment and adro a ebetimi aboye ho ban ya prevent say infections we eti so we use Congo ointment na da unya infections o because adro ne to wanam ho eti abo ne enter onya ahoden wo bewu ayete say oba atan a wuti fie na wotade nnuro egu fie ana wodem edin senso nkronso ba ba ti atese wo fie o ne ntafre ba be wura wo because wotade nnuro gu ho but uja dan ne sa ne fie ne sa won beji ya fa afa wo ko a na wo bre sa na infections no wo motie eti menua ba ye ni ha say e bia wanam nche a yemmo ye ho ban so mfiri yare ye ho enu na hia ye say ye boy ho ban free yare ye ho a ebe ye den kura mpo say ya na mu kwan ne besai because infections do don't want to say ye ma no wanya white onya syphilis onya gonorrhea asai na dem mana na mu kwan ye kese e ho keka no no otiti a na nso so firi wo ba na ho kwan na sai but obo ajei na obedi etimi ye na hino betia obeyi no na awohore te se de odikotojo agu nsu na da fa nsu onyu gu so asobere na no obo wonsa no say ya eti infections no enya de papa Congo ointment yesan yesan ne bo anya di o ne bo anya den ya tete so se be ya obia bo ne da form abranche bi koto no nya bi to no fresh we busam say hinu benya bi ato and am cause system be do 53 some so 53 ko benya be 9 asem me kam kire wo ne bo efo o se na am afena agene some ye no nwanwa eti mayent na ho e ma infections ense ye wa bra Congo ointment no e wo ho de maye na ntama propose Maa Akos etimi no say body odor etimi ne pa obi won man fa ho ne perfumes obe use enfifrete no fa awia so abo se free no ho na eba mesra wo hia Congo ointment so de besra ye ko school bi and Akoma education mayu no kakra na nim ye dru school mu ho no ade ba kwam di kabusa ye ne say mepe mo washroom na che say mepe say ko wiwi no na teacher ni ba ko eyi ababa wo ba ko de ni di manim say onfa menko eye strategy ya na ye pese de hwade na me ko wura ba bia omo yiri na ho no mi wura ho na pampan ne bo afa me so no na me ka kire me ba ne say aha na mo eye mu hu ye wo say mommy ai na me too many say one am say kai yenko na ye pese ye hwade kwa enye kra matu ho kitu bi enom de ade bi ahyem na minim say tissue no say ma de wi apepa ho kakra omo ni dustbin bia da ho eti omo to twene be do dwunso ni mu a eti akochi hye tokro ni mama yiro ni ntimi ele gina sorize ya eti wokoto a infections ni wra ho wo gira ho no madwonso nso a egumu na ebogu na ho se de esitie no eti woko senior high schools no a Maa Akos infections ikunkura no eku wo mo too much eti Congo the first time no ye chei ma school ye che da che de ma wo mo de wo ba no ma kwan no ba ma ne ngro no dross me hwe ewradia obete ye che ma wo mo na ye free school wa ye buy no endi wa man takra and no headmistress started so offering so ye meton ye mo bia ba ko ye mo mienu a omo hu ni use de ma ba ko ye de cho na headmistress ni friends enkra no de testimonies ba sa ne man say o mawo enkra ni bebrebe ni anam keka ye ni anam ye use Congo ni ye tibiem ye use Congo ni ye tibiem enti ye mra ni meton bi mfa ma wo okay it is a school ni say ye age aboso ye ton Congo ne de ma wo omo ss for ni baba be kofie say encha ye be ko e bi be ko ebi ehia 5 ebi hia 10 omo de ko but ye de numbers nso ebe ma wo mo se de be ya ba bi owo bi ofre na ope bi ato a ye be direct about time wo ko visiting na bomodi nso be to Congo ointment ni e de akona no kwesi na visiting me bu sa about auto bi ko ya na enkwa ni be wi school aba be to aso akọ university training college nursing training ni ade oba be ye raba na fa infection bi ofa ni senior high school ni e di ni nya no wonya kunu
Dini nya be bi aba ne ho anu wo ko be ni luku mesraw Congo F upe bi ato afrɛ mo pese mutu bi nso kokoton no mo nso mo mfrɛ yɛn Congo ye papa ye market de bia meka eti ade ye papa ye ton TV ni radio so no wokofa bi sa wo ton a enche ebesa na wo so atimi edi mfa so mentena fie se adwuma eni ho me the numbers ne eton from am na nso oba ni stretch marks ensane ade nyina etimi no 0249 01 71 71 0249 01 and 0204 61 Nyame insha papa medase aha Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwɛ wo onua TV na fe wutie no na onso wo case bi te se yenua be ma ide ya maka kyerɛw sɛ fa wo case no ebra na wonso yenka emfa kama asemwe ya beji afa ye twa ye ho abasisi a ye ba ye beto aso ewra me pa cho bra na yo kwa aso ya Maa Akos inkita ne boni am say me ba besra obe na 2 weeks yi e de awale sem betu wani fa oba ya me ye na ho ade a wabu mu kwase yi amamre kwa aso ebra me de betu mani mu so me hyara fra mutu na mo be hwe oba no sunya nya na de sesa ne niam afida ne mu nya ba ne fie enti betum sa fra se Maa Akos oba na sa ne Maa Akos ti be singa emma mo be hwe se yampa nkwa na ate yampa free ono na me ncha do kwata ne krom so awo enti be sesa yiri no because me ko me ba no susu a otwemi se de me nka nipa onyame nkwa nka ma no twitwi fom enti me de Maa Akos we kon de gise mo be kwa ma kwase ebu a wabu me ma me nko o papa so na me ne nkomo na onka kakra onim fa wo ne obayi ni titiw ene akwara no a sese oba no empese ubehunu be na me pacho within ye pacho ye frame me pacho be page wo mu kakra tisa obetwe wakonya no pacho ye frame opani amuako opani ade na wonim kakra efa ajare ene oba nyantachiwa wo masetena ene wo mo ba no ho yo me da wasi bebre wie na mechi Akoma FM 87.9 Kumasi na me ko akonya so enchia me mpra so amanfrom na hima hia bia ma otusu wie no na ni abusa ne kwan so a ni obuni se me ba ene ajare ye America krani mpanse be mfie so echi okuhu no ba bia friend nyantatwa to be bo mama ne se oba no opeso okoye ne ho ade na mbusa no si oba no oba se tena na se empren bi no si o one oba na kasa amenti ase aye adwuma enti aware kwan so mbusa ne tie dia se bi pen ni yie mu nti wakasa ade a ene ebo ho na ebere no so a ekuhunu abusuya na amamre kwan ya faso na ya bibia ampa omo ano bebo mama ne se oni oba na awo amsu ni oni na wo dia na chese aware kwan so ana wasie no nti ye umbia na se ye koye na ye yo baka kire me se oba na wo ye no edin a okoye akoda no eye na tetwa ande frɛ akoda no anya ne de na me na edin o de frɛ na anya o de ne edin be na o de frɛ no na o se na tu bi e se English na kwajo wa ba na de no bi tu ni din se English na English no na ye me agya no edin anase eye o maami edin ana abusunya no mu hwan edin na o de ato no se a obi se oba no se eye tama ofa yefunu no obema na oboa no o yefunu na msa wakasa dia na sebe gafra mu animu na chezi bibi osumu ase no mpese obehunu mu yie fise me a sebe me no wote no ufa yefunu menim so wafa yefunu wawo na wawo awi a de na din no a se de to akoda no ekoye sebe onipa fufuro din ti on pepre suwe bia no beka se ne tie bia na ne se ye de akoda no okwanim ti ampa okoy
no ba ne tia se ni on fa onu ni din enka edin a e introduce no nti obaba mama ne nukure ni na me nua ba ko wa firi mu wa kumfa ntintin ye di to we ni se introduce jare se yesre na se sakra ne mema mi enu di na da kora ba ko so wo ba jare na idrusu eti idrusu ajare sa na ne ye de from ho de ne aman from ne obi ehu aduare o si idrusu jare apire ye hwe ne ya ekona na enyi enyan nti makonta ba ko wa firi mu fre no kojubedu am ye nam se aku edi we de ye nti bi wo abusuam nti sa na tie de ne enye de ye kwani mi ye ko hunu mu nokre ti o mu ana obeka kire se introduce ni de eye uhuru bi na no di honam se de bi enye uhuru dabi menti ya se ye pesi ehunu onipa poten a wone ne wo akoda no ansa na amamre kwan su bi a ho aya ampa oje to mo se eye ni me bayi ene wo ye se ni introduce no ye mpa bio ye na esi ye to akoda ni bi inti makonta ye be ni den makonta no afrim ye friend ko jubedu afrim eti pepe no se o sa na tie dia ene yenyo yemfa akoda ni nto efi ni pa bia epe no ye se ni ode ni beto me na mside bi ene o wofa no yemfa ni nto no nti akoda ni friend kofi kwa ene ye de ni to no ampa ye akoda ni to no ti akoda obai nyante twai ufiri ni krom no buemu ho betena be ho ene no diga ama wo kwadu ni chese ye ntosede ni ene a ene mo ntimi anto bi na fa se fruit ya yedi no di su dwapa e ba fa se fruit bi ye no ya de nti se sei wa ba aba betena jare ho e de na si ya papa ni mo Groflynn mo jedru na make am for the amount some sanka Groflynn bi na no oba wo ko fichira ya wote ye wana sa wo ye adwuma wo gya ho da wo ntumi na wanumu ntumi enidi anasa gubu nsa eniema ensisi so ye wo nan wo nsa eta ye otititi etrobia no aye no fe be sa wada entina ho Groflynn mo jedru aprebia meka cho se e wo so oba wo be ma obi bia ma nsa eka bi kokko e na Dr. Groflynn ka bo me de aye enu nti wo no mo e ma wo ye fine pa ba bi eto nro bia da wo do aso ope Groflynn frɛ 0244 596532 0244 5965 Akoma 87.9 FM and afe Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no na wo hwɛ utie e wo Facebook YouTube and afe TikTok wada ma eya share ma Akoma 87.9 Kumasi Oba ya kwaba ye buru okay sika panso e wo ha Pastor Julius ma ha yan chatie fo na yan ma tie fo akwaba we are Everade baju we ase. Everade majini we ase. Yesu kura nim da wo beba. Na na majini we ase. Yesu nim da Nyankopon beba. Oh, I say mama say na nkasa na we ase we na no. Me nim de enti ase. This time no. Na me ka say me say aware ene mpena twen no. Wo ye dan akwase. Akoma FM 87.9. When you do 16 no, they quite say get on do 15 no master 13. I 9 years 10 years or started so born for na started me and kakra and say we want to talk kakra so when be about no for next so near to kakra na nepo no nya bi near ba as was start here no. Ba mama men kan kire wo mo say mama kwase abuo ewum. Say kwase abuo na ewum no say wansa wa hunu say you na say wo na bebu ba ma kwase a ana be ma na okofan bebu kwase a e sa no ma mienu ti say ofi say oh me dey me fie kwase a boya ye mfa fi chire ani jaiko ani jaiko kwa fi say at the end of the day ba ko bebu ba kwase a now mama re ma mentu nipa no so bi fo say enye say akwate say sa na tie no so nti na wa shada de bone ediwu nua no say we dey ye bone mama wo betwa so aba o betwa so aba me dey bia me come say ya na nkofo say ena nyame de ofa no bon mama he say wo obi nya so ka che say ma jawo ma nyame a ma nipa kra ya wo mo bro me na he say bia me se na na aye bona me se madwa ma me wan ya acha wo bro be fi o kra fe hunu kwa ba nyame de so mu se wo hwewa oni o mo bro eti say wo yi obi a no ka say me de wo ma nyame ana say na me ade ba ko ye kru ma no o bra won say yes we jimi Ghana tepe Ghana asantememu ha
say obre ho ase onu obi nam de obeka se bia no aye oya oka won challenge okasa fato na de ato a wo yesa okoya de wa jimi o onu ze onye jimi no wa jimi enye jimi o na mu aye entete ya pa no wo na so ye kwase te se wo a efi o ka won ko nti ese se oba fom eti yi na se ye hu nyansa se no obi sana so ye tebo na so obre no wase man fa no jimi fuo na eno na ama ware ayi mama ofisa wo sofu akuna ko wa ware mama ye frege no timi confirm se ene sofu e kire me a sofu no di no mena maka kire wo sofu no di no gonkomo a wo di wo phone no so no enya normal sofu se na me ma so be bitime sankomo ye me I saw about Gabet my film American when I was worship a me. Now the question I'm new preacher sorry. So only be this the question I'm new preacher sorry. Now come on, it's one more templar. One no suffer one plan train. The bunny no. What? Simple. The banner no. Eti, say if you say me isa mpratwe ya kasa munya atwe mo se munya da me no problem and asofo no so de he me nuanom e bia ye wade pomodi obedu na emum ade na ode asem be show bi ba arrange it only come for which is the innocent guy or 2 years is he na o kasa kwa so obre papa obre hen kasa so obre kasa wan kasa and it is what so for kona no so nkotwe mpra na wo mo mana wo ya kinti na wam no mo no wo mo na brayim emfa no na ba heda fom one good year pampers toilet so tia wo fu ado na de no wo she mo nyima mo she awu nkombo na mo de echu ekuno sanya ne ba oh na mo nyese what no mo nyese me o ya bema wait me ahwenyense ma na amanse na do mo ba wo na wo akura de akọ readie mu no enyo na akura nse oyemu ba wo de na fa readie se bema no na me nenim na wo timi ni wo sofo twempra ade aba be se bema ama na bre wo o wiya kwase ase mo keka na fon so ko wona wo cry there wona wo man there say o motie no wo na se I can't know tiri so wa papa so I can't know na na wa da so timi jina ya nim esa tia se wo mu bi ma wo de menya ma comment da wa da na kasa okay da wa da na kasa we wo jan comment da bi ya wa da na kasa ahaya Akoma 87.9 FM and afa wonua TV Akoma mu Nsem dwumadie no na wo hwe na wutie me de Maa Akos yenko na mene okunu bi a menya no nkodi nkomo be man monyamfo pa na scientific herbal be na Maa Akos me joso me se obi pe ayaresa emu ayaresa ba bia apomdi adwuma yefo wo na wo mu nim yade bia ntine so a Akoma FM 87.9 Kumasi yo obisa for medenchia free NASC scientific herbal and research clinic amo bibiara wanya akonya wotie mani age pa se ene wanya akonya na wotie NASC dwumadi so in fact ene yebedi nkomo mi no pe na nkomo no so emu hu am yi pa da bi ha me di nkomo ya me ka se obi atesa nkomo we bi da me NASC ya suye abusu for de tie ne se eni bedi nkomo afa ya Akoma ho coincidentally na hanso ya Akoma FM hanso ya Akoma FM abusu afo Akoma ekum ni padodo Akoma yare na de ehu na ya wo mu ni se nipa bebira Akoma yare na de wo mko ebe to mo hu da na de ya na husem pa ni se yonkofo bi ho mo de omonya science no science no da mo bu mo ni aguso enti ebe kire niema bia se wo tenka wo nipadua mu a e bia yenkai bosa Akoma ne nyede enya adwuma yi no you very very careful if you say Akoma yare amedimbo ni bia beto Ghana ha se na wo nyare ene ofrim ye kan ba bia ye tene wa sore abusuon ba bia if you say Akoma yare no edian boni different pa ye cardiovascular disease nemum ni di pe sha daka mu boni fe no silent killer no kwa enti eto bia Akoma no embo gidigidi bibia nyew ensiese na wonyare ene ko enti ehu hia se wo tie me ana wo hwe me na edru mebi hu se won sai titiriti wonante kakra bi na wa bre obu ho a onum pressure duro still
pressure no dey be check na wosro ma me nye wo number no ansa okay me the number ne betudwa na wa frɛ no wajo special code because dwumadie kɛseɛ bi kɔso nyame yɛ adoma bɔ kyina ekosi fiada enti number obɛfrɛ sisia no wajo special code no wadie nkɔmɔ no na wotu anamo aba no ɛyɛ 0244 0244 12 69 0244 12 69 after 0243 30 72 76 0243 30 72 mama wakoma nya adwuma yi a okokete so a woda wo bre papa obia da na nkwa wo ho na bia na wo nase na pagya ho ana so asanso abafom ekọ na ebasa edu me bia mo nse ofisa na ho nam nyina yo basa enti ni mo sisi mo jani ntimi mfro yi enti wanhwe yi a one day once one hwe ana ya ka kire wo se na wonyare ene wo frim na ne mama se doctor bi twere ma wo se kotwa ECG we ye electrocardiogram enye electricity aso ye de besisi akoma no de bia so nsa no nan ene be kire se wakoma no wo koba no eye anasa na dwoba akubi asem bi beto mama ne doctor bi twere ma na unkuta 300 million ya to so aba 300 ya wontimi nkotwa na o ka sika eno na ye see nyame ya adwo kina Wednesday Thursday ni Friday oba ye twa ye nyu sika bia mama se ye dia koma ho nkomo dia ye ntimi nya onuanom mpanifuo mienu eye liver ni kidneys eno nso kokwale bu ne komfo no chenkofo bi wo dialysis machines ene timi buansa na liver ni kidney na ya dwuma na saafo ni bebre ye nkofo no mo ntan cheki o liver no mo kidneys ba emfiri wo mo efise nei doctor Churema say koye abdominal scan yen check liver no kidneys oyo oba yentwa awode ne kan ho be ma yentwa prostate nkan mama se ungu 34 million na menko eno nso ye de aka ho se oba yenyi sika bia yenyi sika bia ye be ni free on say edu me bia hospital bitimi ka se bra me bia ma o free ba on kira de kro ye tumre ni a kire wusie mama ye din koma fa akoma liver ne kidneys ho de a ye mojam yare bebre ensu aye no duane aye din from aye home eti yare bi tse syphilis hepatitis B malaria typhoid ene junso mo yare obi nim ne blood sugar tse wonim ba bia ne sugar no kra de eda obi nim ne blood group mama test ahodo be ten amabubosi wo ko hospital bia na doctor se koye na nkuta 5 million aye nyama eno nso ye ne free am obia wonsa asem ebi nsi da o ebi nsi Ghana hada na dia ya me ya ne say eye only Wednesday Thursday and Friday sipe na wo ban hihye kakra bi na wo ho obetua wo card sika 50 cedis consultation 50 enhwemu anka ne bo bro tete wo 15 million no bra be ni free mama me de na ma ne betudwa ne location ne mo ma me kan asem we adekranti a wo so obi atu ade we hu anamo ne say titiriu omo enum ndro akọ atifi akọ atoye etwe sika twitwiri die pa yare se maaye no omo ne yeto nsafro efi se mama se hwehwemu papa nkoso a ayaresa emma ne wekina emma ade achenso anya den emma na nya doctor bi na ne tiri modern aha na mpese obi ahye ne nso no enti na wo ko ne nchen no wanka se kotwa akoma kotwa scan koye labo yi koye wi doctor ni me sene boarding okura wotene no bo abubu o se e school o ni sika e de beden no akase koye test e 15 million enti wodon sabatu machine bi so keke na yare o wi ase nyina wode ato tiri so na owi a waje sika kase obenum duro na numa no na ho nto nyame adom 15 million fa shobutum wode abaye test no for free to our card 50 consultation 50 mama obu ho a onim so yare ba opene yare eno de iwia elu ni asibiti mako baby nemo ompe yare no na wo se ye nhwemu na huntie mu aduro na nkode a obeto aduro kakra se da ho de betimi mama baby a chichira abo na ho na eja no
ti hwehwe mu ayeye hu se yare we na ha wo no so no maduro no wi a obesa aba wo se nkofo bebre omo no maduro no omo ho ye o ba na yare na kakakra bi bo nya akwanya because okotwa scan no okotwa 4 million to no se so ko doctor ne ho bi mu se doctor ma no maduro na wi se akotwa me scan no onya 4 million no enti review no kra onko yes obenhwe mu ni nyina free wie na anum waduro na wonum waduro ni wie a sa benhwe mu ni for free biem na yemu se yare no ekwa na nyame adom wadom branches miensa ene wo Ghana ha ye de wokuma se ne de ahene makokoben wo de station wa test station wo se wokọ nask we nya yira kwan so won kan ya enkrafo mu ntie me ye pa ye wo taifa ofa taifa ka so be si blue kiosk obedu won nask somebody ka si ho no wa follow baby a somebody no wa ba enka me sawo spenters ho do so be si rainbow supermarket behind rainbow electronics ehwa ene ewo ti be the number yi man wo be frɛ no wajo special ko nemo mesre wo mo e be frɛ no we de mesre me kan impresa me sa sre mo o je number na family pa ma akoma ko 10 ne family pa 10 no mo nso ka ensem ya maka kire o mo no nso mra bi efi so obu ho a ohiamoa we but bi na won fa na fidie nto onua TV ana se Akoma FM ntina wo de ama na nso wagi obi nkwa bi se ya num nduro abredodo na once and for all no ye hu yare no ye ntimi hu na duro a ye de bema we make se obi wa ne problem pan se doctor wa kasa san so mo yare bi adin mama se mbobo yare din nemu ye se de ha wo no beka nyenye hwehwemu no so de ye nkasem wo de osa wo de typhoid wo de ya wo wo de bra nyenye hwehwemu no ma free busanfo number wa be friend waju special code no 0244 12 02 69 0244 12 02 69 afi 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama asempade etia sempante etia nyina ne se hospital bi o wiase se lab ne scan eni Akoma ho nhia ne hwehwemu nhia ko bi emi hospital enko laboratory se koye lab kutwa scan koye wi eno nso na ne boya din the 15 million na unyanti da bia wokwa ye bo nsa no kekani ama unduro no ene de akonya na ba sinyambe ya do kina Wednesday Thursday Friday Accra taifa spenters na afi Kumasi ahenema kokoben tinyame ya adoma ji number we na frɛ o ba o card 50 na consultation 50 frɛ na ji code na frɛ obi kan na mombra ma bibia nkoye mai number ne 0244 12 02 69 0244 12 69 afi number ofra mi ana mefa na medi nkomo so no 0243 30 72 76 0243 30 72 76 Marco eda sepa nyamishira ensha papa mira efri nask scientific herbal and Baah aha Akoma 87.9 FM and afi onua TV Akoma mu nsem dwumadi medin ede Maa Akos Akoma FM 87.9 Kumasi emrante ne se ye bra wo mo a omonte ene nkete esi ano se o mo so nkata so nye de ye ensie enti wo ye ya ni adehem nso busa na branche ne se na wo busa se owo mpena wa musa o kan ye na ono so wanyam dada o ono mu won kata de ri so nsi enti wanyam dada enti o hwe se de wo sitie na o se kai akoy wo pentam to probi dia hye no wo pentam emrante mo to mo boase o mo se wo ban ene oto aduane ma wo ban no pese ne ya obi emu ma no na ga ne tata no ga na na tata no no Akoma FM 87.9 Kumasi obi anyam no na wo de baba abehye wo a wo mpa wo ho asem enti sa wo to wo boase kakra bi a aka wo hunu se wei eye de ye wo ho na ko ababa wa wei we dwan papa we dwan papa wo tie nkomo odi wo tie nkomo a wodi a we dwan papa edwaman no woti mu ankasa wodi mu ahura asie na kanyesa ena susu de nyame na atwia ne ka
nyame atwa baba wa wake up na yesa o boy mfa ne phone ma wo Akosu Augustina nyame atwa ne ka o boy phone wo nya wo phone o boy dia na minti bi da senka o boy phone FM 87.9 Kumasi Frodi nkomo so a aka o record wi ana ko delete aka wo ya voice note ni ma na wo wie ya na ko delete wo wie ya no wo delete e so se nyame atwa ne ka nyame atwa ne ka wayi ni sokrata me ma o fala na so nyame be you na se bone die ensuma ye da ya eto bete nti wo ya simple fo so wo ka asem gu amene mu a epie wo be huna na epie amana no wan ne ba ye na so se wo ka ye no epie edan waso wo bi so tie nti nyame na atwa ne ka Akoma FM 87.9 Kumasi nti akosu ye Augustina tumedi awudi ye no ene dia abo so o otuati o tom otuate achi Koko magani achi so obi abrantie na wo pete kwa hwe wo bi wo bi ba eya ye twa sika nti sa to ne tiri so ontimi mpo na wo twi bia hwe sika go de bra 1.5 Akoma FM 87.9 Kumasi wo nyina nkeka no wo se da no ni ka pre enye ni nua mo ma na keka bubo mu ne di na chi e na okọ ya wo se osu sei ba na suba na nya ne dia 27 years so de won hwa so fa ba onsa ana wo kra no o ma wo tete nsai yo edru sa time no ne ma me kra je wo ti wo mu fie a wo mo hwe wo kama yesi ni nua mo won kran waso mo ma me wudu enti we di we ba na we di we ba we na last month enti we di we ba na we di we ba e no mo so se wo hema na dia o de ba ya o mu ni na sofo dia se sofo dia ne mu Akoma FM 87.9 Kumasi ne baba na ne ba so so wa fana dia koma no se wa mu kra na woska wa mu na woska asofo na wo de akwa so nya so papa nka wo beko na nkomo wo ne sofo papa wo fra na papa e na papa enso hwedwuma wo ni die wo fani beko ma na e na wo ma ne de wo so mo sese e ne fa wo picture de brai sese wo ko nyina wo bo abufu a de ko yi nyina wa kwa ama na di wadi wate boko wa ko ama na di enti sese de ma ko efru yani ebue efru ne da ho enti sese Akoma FM 87.9 Kumasi muka se mudi nipa ne na enyo na kuntura se ne ya hunahuna wo mo enti na nyame adom ye bie kwan ya to we saa bie wo ye de bi ya oni esi ye ntie wa asema fabra Mr Fabra ye be bie Fabra mu ba mu bie mama obi ahunu se ne ye ka ye no kora okay enti ye nya kataso mu aso bia wa ha baby o se bia ya de baba sister so wa de ko wa we kra do sha baba ya Maa Akos Koko was speaking to Koko mankani ya kabo Maa Akos asam no emu ya se miti abrantie yi ya eba se oba ni hyase bodua no enam hu se enye ne tena bia ene saa efie ho because baby a wo pe bia na yemu hodua yen se ho yen ka wasem bone ena yen sei dabre no oba ni hyase bodua wo common pen eye kete no ena o hyase bo ho dua no o kasa me hu se ababa wa no ni sunsum afiri fie ho ma me nkyere wasem bi common pen enye common sa honorable Akoma nka fojo okay good afternoon Akoma the pen fight is not over pen which Nigerians sometimes call biro it is spiritual Groflynn ko pen ho say spiritual what you see na just say bibi wom obi be say there's something behind akora ne pen no ko ho no eno na yi ni so krata because pen yen razor ye enye pencil na what utia wapepa pen no ko ho no ehun sunsanso na aba no so no ma ba wa no mu wo school na me ma ne ntwan mu mu nwie no eno so ka ho abrantie
baby na ka won fi aduri na nye school girl enye school girl obi a wo ye adwuma adwumfo ma akola obi oso ne opa adwuma ye ono na ye pe no na wabeboa wo wuyi na odi bi aka ho school girl wo ye adwuma ni maami ahwe ni school wonwie e na wokọ pen no hwe ne result or the abrewo say wonye school girl kwa woni sofo a wokita de ente say timber anaconda what you see 47 inches ewura studio hakola gisi ebubu studio yi kwa no e na ewura me na baba wa no odie kese wo bu kwase mprenu esan say enyema one ne ye woda mu nyina no wantimi anso aba ode ahyew because of say or what suffer binti or jibi or suffer and wo beji bi wo ho abranti e ote a wo hunu ka say oyo baba na ontena say only stay a canning nada e say DNA na my kranso ye hunu baba DNA no result ne bepie on calculate ni ka bia wa bo e wo school girl no ho na wanyi firi na busuafo because akora ne nya ne dia e na ye nhwe wo bi bo o ma meti asimpo na da sen na ma mi no na we ne si wo ho na wadi abehyew na wo titi ubore mu hwe wo bi ba a enye wo dia hwe kola voice note omo ye tantan bi na omo ye gran asa mo de mo pedi eso enye mba bia na pedi eso e ma omo pedi eso no ya na nye omo nyina da e na sabia na adwene ne mu no da ho Maa Akos me da se fa keso bi so mama won say me medical aka say enkra na omo free papa na ye tie because omo had e man had dream pa o say do see stress boy no ye ka say 150 na on fama no it opese o make sure say 150 na e dey scan no dey 100 be kon ompne wo be frɛ na di natem it is amaha enkra na enye omo papa omo na man ha wo madwe na ka we e ya asem mema 150 na ma nyampo na ka unim say akra na nya ne die o because call na necessary enye mosumi o na watwe call na ne sister voice note yentimi ntwetwe ni nyina ne sister se wo ye no na ono ni oba na kuma na ono te se o ka cha branch e bi se akra no medema wanje na menye obi na waje na wo hwe no a wo se be ha me etinsem wo mo mama voice note yentimi ntwe yentimi ntwe voice note ni bebre etinsem wo asem nim na mege no wonye correct aha on say yentimi ya be ebia ya bono no nyame ya adomo a I think say na phone no dia ma ya wia ya be chechim na ya pekwan ya be fa so ya be che enti nsem wo ho enti na asa branch we ama na so aye yi kakna omre na necessary ne maame mo na so ma ya wo he o ma mo mpa mo ho asem bi sa no so say sometimes yentete ya papa ne de ka asem o aya na ne de no so dia ko ho because mo nya mo kwaya mre sa de bia e be twa fam so akwa no ni so ehye obi a watimi abone maame atutu ni sinu atu ne se mama nyame ya adomo a ye beto aso abone maame atutu ni se wahu ti se maame na ye shito mama okay bomodia na wo so fa wo case ni bra Kumasi askwa na ye wo ye ni Kumasi mo ene hwe ni mo frɛ 055 2601559 enno eye production line mo dia wo ba na wo fom kwane a 055 2601529 ye nua be make case no DNA no ye ache no free ye DNA no e de ache no na senior ye e be hu ni challenge 87.9 enche be kwa ma no so na mom eye shiza da